Guys, welcome back. Today video I'm going to share with you about the cleanest village in Karbi Anglong, that is Siktamakha in West Karbi Anglong, Umsuai, near the Meghalaya border. But before that, watch till the middle of the video, okay? Ngam. Ini kalau deh. Video kelang budget call ma just met ke video bang kelang mi pig la bosong ke kalita hai nilita plus bang ke filming ke an lapan thego e mat a video kelang mi bang nang paklang pon thek ik uan ke kalida lo tamit trust me guys a team lang mi pig la pen ke hodak interior pig to wara long plastic e hom tirok la puson theklong li la si ilitum la pusona dimlong ke kacharli tun kenang sot la pen inspire kenang sot la si nilikan kita meaning je veralam lo ilitum Karbi Anglong long asona kelang mia dim ke la ansu se pache thang na la pen beard head pache thang peklona. Anyways, thanks for watching, see you in the next video, love you all.